kadranu yang katuha ni ajuk beut anu bak pendidikan agama pakon wate iwa beut anu wate sakit drawana naso beut Quran mang tua sayang kedai mesti anu ni ajuk beut kan kabrat sakit nu nyan oh meninggal drone hanai reut draw we hanai ganggu legend ji putra cit nyawate sakit pun telepon no anu wa rumah fiat ayah kabrat sakit anu sang ayah anu kalam sakit berat anu tinggal kuta kruang anu tinggal mudi mesra ba abu mudi anu tinggal sama langa ba walid nu anu tinggal di belang-belah deh anu tinggal di daerah-daerah lain budak anu wow truk rumah ipu dua tah urang karame-rame rumah ituang isumayang icok yasin idua baule ayah ibi salim kaya assalamualaikum ayah waalaikumsalam icok yasin buka ila hadratin nabil mustafa muhammadur rasulullah al-fatihah kalmiyok tarikat ba abu kuta kruang kaya al-fatihah ka abu kuta kruang dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ka sampai habis baca aja dengar ibaca yasin anu iya dalam keadaan nada meling-ling ia mata ayah dipandang ada anu mak tua anu pelap le mata tu hayah tiga pelap le mata tu yasin tiga pelap le tu hayah tiga pelap le tu yasin tiga roh ia mata anu sesak dada ayah ataupun surah mak sesak dada iek napa sangkan nyawang ka babineh daku mak tua itop yasin ikun lean bawa tanya ayah nukun ayah lagi lomkut nikut ayah apa yang lomkut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lidah ayah kaiduk dalam otian yang mak tua genuk pegahan jet le ke pegah gesuut le ya lam keadaan keludo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anu najabut itu meh pratik ayat susah ipe putron 2 minit kemudian dipratik log la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gemet cara pratik nyan ke nyan ya jo anu bak pendidikan agama mau kan nyo mesti anak ajo lain kadang anu ron kaklo han ron kali kan anu draw anu awai langi sebab mi tapah ron tu preh lo ni deh na daya hadi itiro miana nak mien ino nyo yang pertama iklan daya haleo miana nak mien ino mo dua draw je anu yatim je si ha kayak nak awak bermondok tapi yang baiknya juk awak ino yang kena perah kau nyan putra cik anu ya juk babut